Okay. Akosopia onyema nsuo gunu no. Eya dia ebia wodi abrobe no bikita ni no de ahwe no. Ebia wawe ahwe de no bikita ni bono no de ahwe no. Enti wo bie na wo twa no. Obi wo ye de asram ye no. Na akoto na wo di ni. Nti nsuo e wakwara ho ne epie ko. To be wakwara no ayi. Orofo ni fokosi ntwe metenase a mentenase nya onyankada menya wa wusia. Me pese da chi a meba ya kokora me komi krachi no wo be bom dia na asintu da eni nti na me dia ba ye ko eni makosia Yenko. anya ni ameka nko na eyo. Okay. Thank you. Afei spiritually material physically no yenko spiritually Na physical no penetimi ye. Seven chire wie. Okay. Seven chire we ba kuma chire. Na chire ba. Ebe Enko ye futu fry. Times one naso. Na me bo one side na me time ko so na me. Okay. Na ne aka nyina manfa ma metiefo. Yate ase. Iti me chira mienu, na me chira mienu sakura na metiefo wunya bi. Wonya kaka. So that's it. Patron. Ave spiritually. Onipe bia ne badda na wakem. Ahomache. Korane da tumkem, otimi tiem. Munya. Ani ase ana odidi abro no de kodan. But for to tumika muntum timi chew. Yeah. E pa cha okofo wi. Oba. How for your entrance to your house. E pa cha fagu for more. Na for pride to so. Eno. Pioneer dey plan. Okay. Pride tia na ye twi na wagya to a wumu no. Fa to so. Sunsum bia ye friend muntumu a ono ba beche wo nipa wutie ma ntimi bo Jesus di wutimi ne ho me pa cho we be bo. Okay. Afei obani kikam no ba kikam no obechai. Wade. Obisu kofa brem so e. Akosia Ghana ye pebi mame. Nipa na kofa ma sunsum be ne tinimu. Se wudie yetimi tibi. Dabi uti bia mintime mmoa ma memfa ma. Me na mekofa owirem. Me be kire me. Unim kwa mfa so amkofa. Nti se me ma kwa ma do kra da kwaje na de ba. Chese obi ko jibi na obi ko tibi ba na me pebia enye adwuma. Akosia ye wonyama bebire ho ayenye. Okay. Se oba akora ni nkwa se duro bia na wotie. No. Afa me ba ne ma me ka so ba ni nkwa se duro bia na wotie no. Wei sebi se wabu nsa wo nko ho. Eni mo ma ba ma wuku na ekotebre wo. Ana papa na ekotebre wo. Se bema. Na won sumo bi se obi oti fanchiri ko bo nwum. Na se wo tinka me pa che sofo di fo ko se ntwa kire odi fo ko se ntwa kire ahaba bi ti pa cho wa bo ni ti ko pa bi breme wo ya sa wa sai obi kreti min kita sunsuma de obi kreti min kita de akosia ne ye ya wasasi sun se obi ji ade frunsema obi wiya wa wiya kete se nipa mro obi wiya mi o na nipa ede apa dana ye wiya fun no abot no afon nemo spiritual there so obi ji won sam sika spiritual na ho nya din won sunsuma me pa cha wo ofrema obi anya dai embeji wo until such for nyankopon to bi bra na echa bura otumi sane ereba akosua akoda esura kan me pa cha ko fo we megumu a twema wiamo. Okay. Me say dai twema wiamo fa ba ni gu adiem o fa be she fia awian pia na de akwara na be gina brode abanso na mfa che wo buemu ade gu adiem train ye fa ngu bucket. Okay. Ade mu tre ti se ne kan ye dware nkwada wo mu no ade gu e ba cho fa tender stone fatum na fa uti ababa ko kan e pa cho ha o do sabu nsu sana de gu so o polisi ana ate enwu hia ka sa be fa ade fa densa
On cash retunguso. There be one we workers wasre. So go for your church on is okay at the aba. Okay. No fa na de dwara kwara. Wa fa na de dwara kwara. No fa na de dwara kwara. Na aba we o mhenu. Oh, okay. Aya say ekutu okra haban. There be anti na me smart no. But me kan some ni nyina anti. The original one frame me am fa oh, okay. Because say Usha as a tangerine. Agosia o church kra o church me na me kasa me na me te ha. Wa ba me space ni say me kasa nti. Allow me to enjoy. Oh, okay, enjoy. Because I say tangerine. Chene me ka ehura ni nie. Okay. Fati friend say ehua. Yeah. Ni me kan say Akosia yensa ko ye ni mo. Okay. Ya cost spiritual and yesamba physical. Me kusu e church ko. Me wo fufu na anu nkwa. Okay. Akosia yesi senia afia so asne ga bebo odua yi. Okon no go popo no. Okoye fa. Yesi no go popo. Obi ko bo so e makwa me ko twa obi de beto. Nothing. Your friend action nothing. Okay. Action nothing wom. Twini. Na yesi duabo anya obi wo fie bi mu. Okay. Na enya no. Mpacho mutiwi. Na mape asanka mo. Tuntuma na akoko. Asanka tuntuma mo. Na odi abafi. Mpacho mo soja. Emfamuso. Amfa mefi. Eni odi abanka fon to dem. Pacho ehia TV a pacho mo de krasen su entunjan mo de krasen su mo de entunjan mo de krasen su mo de entunjan so say jan be so na tai anwanu mo hwe fi ade no mo na ta bro da ba so mo hwe bu so where sa na sa akosia aso bi aba dina so bi timi bo dua na obi afa dua ba no de akogina. On the same answer. Okay. And I unim nature. So. Because you have covered the way. Now you won't say unim answer 120 years. A bit in your house. Oh, okay. Quite well so. Because you always say Ghana for years you are. Make church again. Oh, therefore, my show video no. It's not playing na papa. Ebia me die wu. Timi slow. Amana ka be ba won chen. Ena ba cho tie ena me uche na kwan ya. Kam te kwa. Obi kwa do timi ti no hiru no de ko obi. Okay. Be safe. Timi ba bi wa approach your friend Same. Same ya mi shira. O se daddy aya me cheni nyina. Chilebi na jabi. Obi grado timi tese me secondary takrade wo winiba me wa ha me pacho echichiri ni echiri so te Ghana asase so na wo graph kabra wo hia odifo kwose apiti me papa bi won zeba so odifo mo problem na me hwe wo no mo se wo dem strumpo o wazeba o okay me ka o mitimi fa de en ntudwa but akosia me pacho pani a wo dun so just so get this one now. Yes. Obepe koto pinfo. Crab. Koto pinfo. Koto. Never know who say loka koto pinfo. Never know who say koto no nyum. I say untire kurada. Untire kurada. Mepe any from said the one and only. Yeah, intaje oba difa kozenjo no pe koto onyum. Agosi ama me fa chiri to me to ya. Aye. Obi afa pen paper o twere. O twere. Me wa ble kuma agape William Street. Me diri oni fa ko se jumila sa for your God's Revelation Ministry. Akosiada ya mpabo. Bada ya nyumre mpabo. E chance 5 ne upon 8:30. Eba cho ya wada me trance for council wa soro ho. Won ya me special so a metima me tu Monday. And ya ba me patro, me nya tu ka fi fi on kwa da ba to to. Aka da ko bla say na papa jo. Enye counseling fee o. Eye perfect. So on Nantemba. Wa ma sada me ya so na pa me da fufu bia me ba to to. So nante ba
Betuka. But I counsel my mom funny wrong. Tell me kita car na. Obetua ska. And church on none born yet. And we said Satan 7.5. Yeah, now. Timbara mam she kwa na she. But this time kita car. It didn't hear me now so for me to be mass or me here will be fear me patch me ba. Me tank will be full. Long so when you have result will be more. Agosia. Why do you so get this why ya pim? Pato. Kotwa wonyim. Ene haban. Kotoba awonyim. Uyi ne tuniwe na kwara no mu na. Ade afredo yesi. Wasonso. Ade kakadu kitwa bi atu. Ade se koto wonyim de oso ukunimpa o. Na bi say ya duro Nyankopon ni say nature. Oh, okay. Nti boni bi ani. Debi. Na uti oba ti say wona adu so kete so ya papa. Oh, dem. Ya o ma be bram so kete so. Okay. Ya o ma won bonufu a sabe o mo da wade ase a meken. Be ma bi de bi okon ho na pa. Kete o da so roba shase. Day in day out. O nani ko sana na wadun so. Oh, that 5 minutes and then yo. Wadun so bi won so a enye ni foto okoware ni achede e ba ye no bi fa so de yensa. Oh, okay. Na just a gift here ya Gigi. Eti na me se ma e wo problem no. Oba benya be yi a enya hwu e gift. Oware ne be che akosia hwade me ka se mo du pa. Okay. Na me ka kura president no na kufu ado tie ne ye mbehye. Ya baba John Dramani mama otia de ye mbehye. Okay. Alan Cash otia de ye mbehye. Okay. Mami chia me chairman e wo tema. Chairman Honorable Kwasi Poku. Chairman papa pa. Chiao. Na otia na kufu ado tie ne ye mbehye no. Okay. Obabia ukwan ya onwade a wato wedding gown ama me pache ye fun atade ye. Say wash your wedding gown. E fun atade ye. My auntie ase. Mama nchiro. Na kufu ado yere. So your wedding me boa. Satan ne fun atade ye. Oba say ye pam. Oh, me say ye fun atade ye. Yes. Fun atade say. E fun. Say. Obi a wawu atade. Sesen. E na abrofo no bi abreye. Sesen. Me e na me cheche. Because say it me to lazy palm wedding gown. Me say obi wu a won obi a wu aderanda. Ye say nsa group me boa. Atare wa de atare no so bia material de pam no bia de pam mo. Oh, mo de ne bo nya de. Wa le ka chero. Wa le ka. Oh, de ne bo nya de. What me ahye wa mo bia wa wedding a wa hye wi a wa sansa hye wedding atare ne na chi bebiri no e de pa so de da. Debi say no wo hu. Oh, wa hu bi da. Me hu ye ba say no wedding gown no ye na in a way say utimi kra de material palm wedding gown e ma say ne ye huhuru. Uwi a uyi ase huhuru ne to ba bi. Na atare na wo share no utimi check ko baby a person. Wona wo kana sa but me say the majority wedding shop I won kan kurumu. Me egum nyina ye fun yama. Enti be ma bia wo koto bia no e de ama oyere no. Chese waton na tadio da chodu wua o de be hye no. Wow. E katro. Titifo na nye wedding. Obi be ye wedding titifo haban we ene besi fita ne kokko. We miensa na ya hye ni nsu ne de tware. Ansana. Why wedding? Adentia. So oba setam say mama me kwan se mama ka wa ha. Ghana for ya mo papa. Wedding dress bi ada obi wu ane ya kase yem fa ne wedding dress ne fa nche no. Ya dia hye no. Me tie me ya be wedding no me pam siten kaba. Say it me pam she. Now you date am ya. Debi. The year 2009. Oh. 2000. And I'm here engagement the 2009. And I may be a blessing 2000, the year 2000. Okay. So I just say, now me can say, we'll be at a wedding dress above 60 million. We are to go be on shape you. One shape you go at a can. But if I talk about me, Oba, on from Gujam, non fa musi ne ba non fa so si anadwo on the pamusu anadwo onu ankasa be hu nani so
Wadana no nae. Wadano ono abehu nani so. Ono abehu nani so. If a wedding dress. Me na ka kire. Eye fun atade. Acha say wa. E kire say wa. Eno ana de be hye wo. No so obi awu ma yakoto wedding dress foforo. Yesi amfa ne de wa na nti say wo na wo yetia. Wo nu abe kese a. Do eyi mu ya le fun what ba na fo abe keto akora. So be kese so ya paye chi no. Ne do say shim bia no de da wo. Wo piasha. Aya mu yi ba ti wo mu de fu no ma be ka kire. Wow. O me ba be ka kire. Nti wo mu de fu no. Wo de atade na wo de wedding ba. Omo pesa ha ba bi. Nti mo de fu ha ba we mu dare. Oh, kent na ya omunsuru. Thank you. Omo de afaso asani a wo me ha no. Na fi ya pam. Ye de ahyew. Ntu da on say coat na. O de wedding na ne afari apam na de ahyew. Ne ya pa ha se ya pa na smith paper fa na. Ne ya pia sa na ntu do fi so slate dress oboa. Ne ahyew na socks. Ne ahyew nsa tulus. Ne ade ware na ne ahyew nsa. Na da wono ayema. Say enche gloves. Ah, ne enche de. Say enche gloves. Obi wa enche gloves. But say wo wale enche gloves. Say won say fun dia. Tine say omo tete so no. Say enche gloves. Say ka se ga na ni ba bia so be ware ya. Ompe kente. Oba ne pam sit and kaba kente. Be ma no so tutu kente. Na o ma ase ne yesa no peso ye ni bia. Okoya de ase me. Atade owi obetima hye. E de akye nya ko asore say we ye mafade a mi ko de wa me. Wo wa na wa hye. Wo wa no nu ku afa na ma hye. And no in a reincarnate the marriage. Okay. Tina wale ya dudu oguo no mo ade be 1 week 2 weeks obeti gbendan. Bye. Na ahwease. Sunsum no akosia. Bia koso. Ya be che Ghana fo. Na ne ohia me no. Onfle me na ma. I know. 0543 0543 41 91 60. O frame na man fa ja audio. Okay. My next line is 0553 40 14 62. Pastor no so friend man fa ja audio. Me tuka me ko mi ma me petrol. Nti obi a person wo so masen na wo bo mechi dom se. Papa ejuma na wo ye no. Me ni bechi. Ebi ahababa mitime kwa kokede kwan mu akofa. Na otime hu se haban wo ha. Ese eye ade nyame de aka me hu ntine se ohwe. What you say? Engineer me kan se M7 time no ya ben wo. Ya ben. Ma me fa last one nka ho. Paka ho. Enkoda na bo se Ghana map down to no. Kakarebele. Yes. Etime wi ebi nye normal. Okay. Ebi cause obo ha omutimi ye nkoda. Yes. Me pacha ma we ne Johnson. E ma Johnson na me ma Johnson. Johnson bi a Johnson. Because ma de no bonds ne me ma no. Me say Johnson bi a Johnson. O ko Johnson mi nyina ho. Ah okay. But me say Johnson. Johnson bi a Johnson. And say o ma me Johnson na o de be sa yare ya. I never. E ma ni cho. The fact o ya ma di we e wo apotoyo a Brian ni mu. Ayo Brian o de tota polifu for na de twia eno mpache ye se o pese o si o waduro mu de exkoto waduro mu no. Okay. Me mpache tie fo ntie mi o beto waduro mu no na o ye o mu awia na wa fa Johnson o din so be fra wo ya o so me se Johnson na de ye Johnson o si we nko an o be si ni sa Johnson na de ye oh okay akwara ne tiri mu no o de Johnson e so ntimi mpio tu wia na o de asra mu nyina. How many days? Me pacho copy me say by 1 week no na ko hu pie na bani e masu bi obi wo ha twade akosu ya se no ni padua no bo se nyama gu no oti no sa me pacho pe we ni Johnson na wa ya wie first ni padua nyina okay what is that Johnson say powerful pa what is sra hu wi afa gina ho obi suma bibia ba nya djuma wo se ne dia to ni padua so e be free specific time or how was away. Say we are koda ana jono 12 midnight we be na onko be 12 midnight na we dware wi no waye na odi ata oh okay if you say wa obeshiti ensen we pe beshiti bi an be so ada say enko say obeshiti na ne amen kan say odi fu akosi antwi e bia ma chechi we nyina o ade ya so bi otie nsema makana ase papa ha de ma ntia ase nti chire ma so ni ba bia ma de me location yanto sa for mo nyai na tu ton na bra
Obu papa me personality me person me betuja. Papa oni ekrasi o won crime. Ben me. O ben me a. Ya me bu am ntimi fan tuja. Yeah. O ben me a. Ye be chill. Ah? Ye be chill. Ama na po. Agosia. Papa, arrest my case. Arrest my case. Ebusia for and na haban ya papa me bisa ne se e haban be on person be ka kire me. Twi ni mu odu fantefo de na otime bo de kire na kire sa haban o ye na adwempo se nature man be kire enu ti on de oze oni pa se wo se papa ebo awode ne numbers na ode atodwa no. Pacho se wo frɛ na number busy ana se wentimi amfa ja audio fi se papa me gidi se ni na e wo WhatsApp so aha enti ni na e wo WhatsApp so na ni de me gidi se papa chembie oh ye wi a e be hwe na kwan se dia be dura enti e di fia de be hu ye be okay but what we feel about him dey intimi enti obi ana oh why not se ni pa no me ma kire wi e bia fie na me be ko enti mo se bia ni pa no problem tira ba metimi dia man se oh okay ma kire so bi okay papa ya da se wo sanso di nature abeso me e wa attention TV so yetiefo atwe wache se na me di kan kan even se we from my mu kra se na me yetiefo ai e da papa se me brother me dua pa nyezu na me kele bachikele wele e da so papa se wo sanso e de adusia abedumye o se de say no abrofo no na ye no e bia enum kra nko nti se nature so aba ebusia se wo hwe ya mpachama nko a enhwe embeye pesem nkumanya probi on fa ne data ko hwe to kase ma wonya ama wonya ya ai on send me obi one share on like non comment na nature ntimi fa do mra ai ne ebusia for ha anabre be ma ye be say ye mfa dwumedie no embe esomo e wa attention TV so me di ne akosia sparkles na me di kan no Queen Vasi Foundation they say your donations are never too late as time come me ku and nature man and so that is ya abeso me say be bros me gidi say won so asia be attention TV eso ene say be inspire you more yes and so e nature ba beso mo bio yeah